U ovom videu gledamo prvi trening Cristiano Ronalda koji je otvoren za javnost. Barem tako piše. Uglavnom, ako ste novi na kanalu, pretplatite se obavezno na kanal i lajkajte ovaj video, puno bi mi pomogli. Sportska oprema po super cijeni samo na sajtu Airgold. Ako vam trebaju sportske tenisice, dresovi, majice ili bilo koja druga sportska oprema, posjetite sajt airgold.com i iskoristite kod Archer za dodatan popust. Link sajta nalazi se dole u opisu videa. A mi sad imamo prebaciti na video u kojem ćemo vidjeti Cristiano Ronalda i ekipu Al Nassra kako trčkaraju okolo, da vidimo možda se nešto pametno desilo ovdje na ovom treningu, ali mislim da ono klasika, znate kako izgleda svaki trening, vjerojatno ste bili na nečijem treningu ili ste trenirali nogomet. Šta, ovo bi trebala biti ševa, ne znam, jeste igrali ševu? Znači ševa je doslovno najjača stvar koju možete raditi na treningu. Okej. Ronaldo je sad unutra. I odmah je vani. Jeste čuli ovo? Svaki put kad čovjek primi loptu, znači nije ništa napravi, samo je primi loptu, odmah je. Ima dosta tu igrača, ima ona italijska, mislim da je ili ona, Luis Gustavo. Ima još nekih igrača koji su tamo. Cristiano! Je se meni čini ili oni igraju sa dva dodira? Ako je ovo ševa, ne znam, možda rade nešto drugo. Znači, pazi, takav touch. Ljudi, znači, delire na stadionu, odmah. Zamisli što će biti kad čovjek zabije gol. Ok, ne, ovo je neka vježba, ovo nije ševa, ovo je nešto tamo, neka 10. vježba. A zanimljivo je koliko su ljudi hajpani tamo. A mislim realno, ono... Došao je Ronaldo, bog te, nije došao Ilija Sivanjić. Vidi ovoga, vidi što ovaj radi. Ko je ovaj? Deda. Ronaldo, samo čekaš loptu, stari moj, šta je ovo? A nije, ovo ima... Aha, imaju vježbu, znači 3 na 3 ili 4 na 4. I sad moraju jedni protiv drugih, moraju čuvat loptu. Da vidimo kako će se Ronaldo snaći to. Ovo mi nije on baš ono, on je više ono, daj neki pucački trening, brate mili. I dalje ne mogu uzeti loptu, dečki. A vidi Ronaldo klasika u sredini, čekamo loptu. Tik tak. To je to. Opa, evo ga. A nije, mislim ono, čitao sam bio neki intervju gdje je čovjek fakat motiviran, jest da je došao tamo u Saudijsku Arabiju. I sad će neko reći kao, liga, sranje. Mislim, možda realno naspram ovih naših tu europskih liga je, ali da je samo tak lako dođeš, osvojiš, mislim da nije. Ne igraju tu neki loši igrači, pogotovo ovi koji su dovukli iz Europe, koji su igrali nekim većim klubovima, koji su zbog para došli, tako da... Biće zanimljivo, ja jedno čekam da vidim prvu utakmicu u kojoj će Ronaldo igrat. Ovo je s treninga, odnosno u teretani kad su bili. Evo ga, Luis Gustavo. Ovog ne znam koji je. Lagano zviždi, 200 miliona kapa, znači on kad je zazviždao, 100 eura je palo u džep. Ja bi zviždao cijeli dan, čovječe. Uglavnom vidio sam da je došao na trening Real Madrida, svima je dobar, Rodrigo se treso kad se išao upoznavat s njim. I ovo sam vidio, znači ovo gledao utakmicu, dobio je kaznu 2 utakmice, ne smije igrat. Mislim da je odradio jednu, ne znam je li u međuvremenu Al Nassr igrao drugu, ali 3. utakmica je ona njegova. Evo ga. Lagani trening. Makar ovo bio, ne znam je bio otvoren za javnost, mislim da nije jer nema ljudi okolo, ovo su iz kluba snimali. Tako da mislim da će se on snaći dosta dobro jer čovjek je klasa, realno. Tako da mislim da bi mogao trpati jer tamo će biti bog. Znači doslovno frajer ako zabije brdo golova, on će tamo, možda će biti predsjednik tamo ili šta oni već imaju, princa. Princ, postaće princ. Tako da mislim da će biti to dosta dobro za njega, pogotovo naravno mislim Cash je tu kapnuo, ali ovako za utakmice
imat Ronalda i gledat ga baš ono, mislim da će biti ono full oslobođen, nema nikakav teret da ide u ligu prvaka ako bude taj i taj. Jednostavno mislim da imaju samo teret da budu prvi. Sad koliko je velik teret to, vidjet ćemo. Ima neki pucački trening. Pucački trening, brale. Freestyle. Bilo bi dobro da se toliko opusti da počne raditi neke driblinge ko što je prije radio. Evo ga, pucački trening, lusk. Jump before ball control. Majde. Stari moj, obranio ti je neki tamo Al Golman, kako se već zove. Moraš to zabiti, tako je. I to lijevom. Uglavnom ljudi, ako ste vi uzbuđeni oko prve utakmice Al Nassra, odnosno Cristiano Ronalda u Al Nassru, napišite mi to dole u komentare. Mi se vidimo u sljedećem videu, napišite mi šta mislite da li će Ronaldo rolat u Al Nassru, odnosno u ovoj ligi.